ding di collection clear tu te in zafa in chibai kabu ka chu kan channel te ila subscribe lo ni chuan min lo subscribe to ring kan in so me ole wen hi ni somni pariat me sang ni somni panga ani a tuntum chu kan channel lamte ke ma ni ta ngei te po kan man atul chang haron her chuak vele nol maya midang au chwana tur nei lo te ta na he platform kan siam chin hi mani tan po hian alo man ve the ani ti te po kha kan ri chuak rum maya ole tukdang ang bokin pathian zara nadna nei lovin kathawa ka phone dar zat en tur chuan kan mit eng chu message kalodong nol maya mit noi nok chung chuan engthil nge thleng ti in kan meng fiale ko ka rin lo kero ka ne sa dewa nizan mudona khan tongkama in bakkai pui deu fb a fake account pakhat thi kaneya kanvai khatin biak na ani wangin ati du tak tak ero karing lo hle thung lekha ziak mi hi kan no pan lai hanti ve khang langila kan lo ngai sangin mi fing taka ngai na le mi thlir zaw mi thil chik mi le ngai dan siam zung lo mi wan tlang chung lama kan lo da chin anni a ka profile le ka channel ming langsar taka min post mal photo ero chu thuziak ve chin ani nge ya lekhabu hia lero achwa ve tu im kashilo engpo ni se kan boina bultan na tangin post siam lo lot ni se chuta minadiam viawani chuan katan pon pombol sam tak tur hi ani a atong kam ana ka ti wanga ka an hla chau chu screenshotin katana thu loziakin he athuzia kelo midang chanchin azetel hi thengkhat chuan keima emo antifura keima moti kha athuzia ka tang chuan thil om ve tak po ani a azia thiam em wangin minol puin ansha thiam phalo te po ani ma na atop kharna na katana thuzia chu asoita ka chuan tin kalo sef ngala comment chiara ka boy ngal char wangin engtika post nge kalo en man lawa tukin jing dariat bora post hi ka hmua darkar chan ve po aral ma in delete le ania a post na kha ama profile a nilovin fb group lian ve tak mizo special group a ania comment ne like tu po antam man le ka sha swalo chuan like kha zariat chuang omin comment kha zani somnga chuang anlo to a post hi delete ani wangin azat cha ero kasui thei me lawa minche thiam do nania katana thuziak mi ro pui takin thu minzia sakchu hanchar sakve taila mizo youtuber te za thelo na level sanja hi zana zuhan nei map lawam mole ti in thupui aron neya kumsang ni somni pani khan thungai nom huanga ka thuzia pakhat youtube lama ka mulol maya aziak tu ming atar langlawa aziak tu adil heklo mi noi ni le singruk lai entu aneya minute somthum panga ania atlem bera minute nga dana advertisement setta se dollar somnga changa somsari vel alo phadon ti kha chiang reng ar venue kha ke it lem lawa chhatakin mindil se lokpuinan anlo mangani chuan kaphal viaw sin mole la thaturin ka ngena minchang na fok khop mai facebook group a thuziak chu adu piang tan khoi muna po thedar thei ani zia aron soi panga ala thadu lok lawa thakhat lai ka ngak tunge ni ti ka she theita a kanna ukil pakhat kalpuin an ina kan valenga lom le bese aphalo lu tukha ka khongai letling jok anu nen chawa khosa anlo ni ba ka anu chu mi dor kota changkan zwar alo ni a katum dan taka chuan hanti ve de rep kha ka chak viawa mishing machine na po ve khat ben do lo tur chi pan clear ther za thi alo ni a ama in khan hanshon vak chi ani lo shim han kal chi ta ka chuan alo in ngai tlom mai boxi in ngai dam tonin chhatakin kanin tha filta kha ania picture karonda khu katum lok rengwang anilawa achau chuak te ema karonda tamai ani msr member ten lochar se ngaidan lo siam se kati wanga grupa ka thu jate ronda mai kani youtuber hovin sum hu nan lochar se kati mi alo an lochar du ni chuan miron dil se phalo ngot thu a omlo ka phal tuk tui haltan mani in kota
barrel her ho mai the tuin nge phal lawang kalawin the ngem ti le kan mu ve reng la ya ron her ho ngot chu adan adang fu in karing kumthum liam ta khan ka profile siam chop mang hian international politics le kan tua chung politics te kaziak thina mindil anom phot chuan antan mal somna kan ni ani mai ti in ka ui ngai lo lo thei lo awangin social media khoi le thei lovin ka umta a ka password ka thei ngil chu thushan ka email po ka lo she to reng lawa ti hian bang phe na chungin mi ka ron rel chu ani ta deu ber mai poi ka tilem hlei lawa Mizo special group member te chiar ta na ka ti ka zia ve te ngai to na sang man nuwa mi poi soi lo theng ber to le kan miso ta te pon nat pui na na an lo man lo thei to rang bera zia sham kan tum la ya mani hlok na uma an chanela an lo da ve ngot hi ka phal lo MSR hi ka hlut mema special report group masajok secret group anyawanga kan kalsan tak dial ti kha kalatlo fau mai thuziak pai kan mang talwa achar pai la kan tlem ta hlebok chuti lain sum nana YT lama char pai ero kan tam viau thung si amuna kalchil pe lo mi kalchil sa omhuna changa ngaidan siam na video lo siam zung kan tam mai hi chu arau pui lo mange YouTuber how da zia katum mek lain picture kan da no nen hian kanin bia apualin karon zia sakta mai min han deal ve se kan phaldon te lul nen aron tia YouTuber how chanchin achizonga zia atum mek laya ke kalo lang chu atan van nei na te po anita veang helaya anu nen chawa kumsang ni somni pani kuma ukil ne na anvakal chil hi kanilawa kani emoti tam tak kamya sha le comment ka mu changin in soi phot angain kasya a dili tura awangena minchang na fok ati dana hian ke chuan rin thiam dan ka nei ngal mai he thu ziak min thup ama in soi danin bang phena mi rel thin ama be hwam tu tan lo chuan athu soi hi lem mai har chi ani ve in kasya a ka voi khat biak na achanga atongkam mandu dana chingin kalo te ve ngota anun pum te na ni ro atlak lo tui hal te tan pona tui zem adu piang tan in turin chop ma se akong ka ki khong chawin in turani thu asoi lang le loi si aki khong phave lo tui halin atui zema tui in lai mu chuan warning po pilavin alu alak do mer raw engpo ni se ate khin na amazia karon tui ni velok ani kha site e lam ziak mi in thup ti thirna tang chuan thil ni ve thei tak ani na chen a oma YouTuber kan tam to a YouTuber chungchang a soi po khi a thir na lama tang chuan om ve viau thau mai mani ori thil hi chu anei tu tan hian hau hi ana ve thina ke ngei po hi ka video ori a react to 10 viewers an nei an nga chang te po oma hun le tha sen ro rawa rilu chu ana ve du reng mai train khat react po nilawa kan ori video kan intro zong ne na lo post chong po kan lo tung ve to a ngoi ringin copyright ka claim ngai lawa warning ka pek nuwa ni thum te ka nga ka comment an mulok lau thei ti in ma se chumi nu po an la da tang le chana ka mulo awangin copyright ka claim hi anom ve to a tun thleng pon ka video chu midang channela motor ala om nge ke malam kan soi do na chan chu mani ori thil hi how anazia shitu ve thau kania he fake account ziak mi in thupin alung oi lo na asoi tam tak po thil shat thiam na chin kanei ve a ma se kan ti tiang tongkam thain sialaman kan pi pu ten an lo ti chinang khan athu ziak kha ka chiar do wangin kawa message a FB messenger khan tun sunday khan ania friend request hial po asin theilo wangin kabathona min accept nuwa po ala sin theilo wangin le tunlai no pangte te inzwar antam lu tukawanga video siam tum kalo ni sanen athu ziak chu kachar veta a credit error kachar zo ka pe ani ka credit pek lai ngai tha haulok ta ila zungol ve kan pung twal don hetiringa kan ka zelani phai chuan lali swa local huna kan pastor hovin sarak tangkongin kan lo rui so lawang ti asoi thebik mi alo
ole kan thuron chiar chho zo chia kha jak mi in thup ti ne na changa athu he kan mu ania Facebook lama te biak po a dil katum viau po in message asin the tlat lova apoi kan sui em lo tura nga ila ka ve ve de upakhatin atop kan kharange o credit ti hian dilna lama kok lova anei tu ni na pek kha ania comment tam so ka credit po pe lo le ama haule che ke mo min ti khai nom nuala kan tar lang telve shim shim ani e ka dil lova ka thiam lo chu ani nge mai dil turin ka message asin theitat boxi lova katan pon ingtika nge asin don ti shat lo nga ngot kha har save a chu wanga career wa lo online yen video kha siam tamai kani a nizan khan NS collection mizo YouTube channel tia tuna kan thukhel mek kan boy na ber aizola case in zoran tam ti hi alo post vele a ani lam hi kakang kai tum na lam nilovin thu pahni comedian chen khan an chiara an thu chiar pakhat jok ero chu kashiat ngai ani lo wangin chiang takin kasoi theilowa credit to apekhi ZR lalthan moi ani in athuziak achiar zo a hian ziak mi in thup thuziak ke poinak lo chiar kha aron chiar chhun zom le ngala ziak mi in thup ti fake profile hi ZR lalthan moya ani lo chuan credit an pe lo chu ani phot maya an di le di lo chungchang ero kashiat pui to lem lova aphal na thapa chiara credit pek lo kha adu jok nge ti te ril ruwa lo oma dan le dun engpo ni se social media hi phone khoi thiam dek dek to chuan account ne nge to remoti in platform shanga kan khoi thiam ngal for ti la kan soi swal om love mizoram chunga hian minol puina kan khoi tamber chu Facebook Instagram le YouTube te hi anni a heng apps pathum te hi khoi tur chuan account kan nei angaya account kan hondona khan an rules te kan pom vek angaya abikin FB lam hi hansoi masata ila Facebook application ina phalna min pe khi hantar lang le ta ila English ani wangin chiar lang kher lovin kalauta lang dona angai thatu tia sap kanom don lauti ka sha ta wangin mizo tungin kan chat thiam theidan turin toifel dewin karon soi jok don ani Facebook terms of service a hian ain ziada na chuan phalna min pe zau khop maya mi thalak te video te kan public to ni chuan du in kan sharing kan post chhong theya anei tu te phalna lawa original to pa post ero phal anilo ukil pahni ka zona a min chandana chuan an private account na an post ni lo grupa an post page chu adar zau the ang bera lo ti chhuak chhon kha apoina om lo ti in min shila ma se mizo le mizowa anei tu dil lawa post ero apolai lo tha ka wangle thil moi ania wangin indil tluk chu om lawa YouTube lama po Facebook ang thau hian dan le dun hi an nei ve a mi ori video te hi kan public to ani chuan an du na muna an share kha phal ani a tin ti danglam tia hian kan sha thiam dan tur chuan rec content te hi kan chitheu anga kan ori video tlem khoi danglama post anni a YouTube lam hian an phal vek boka ma se mi ori video edit mi alawa an post ero in anei tu ten copyright kan claim thei thung post ero an post theya kan shat mi alo pon kan content thi an lo content ve thei ti na ani chu tin react back a hian 80% chin hi copyright kan na claim thei fo ti shat tur ani a chumiom zia chu react ming posi video kar laka chong manglaute an lo om china ori video tluka react hi thil om ve thei thau ani a za atam bera 70% tal hi chu ori video ani lo angai ani ka video reaction khata 80% oria upload po anoma shathiam na sau taknen copyright error ka claim shan lo he video ka siam chan ole tinge I chan let ngoi jok maila emo I chan let chuan amang chau ini don ti na ni sin tia chaniam ngai ta kamin fui tu te anoma ni e mi apo angoi reng chuan mi finga chiar ni ti bible kan hmu'a engkim hi ngoi vek atu lo chin hi aum ve a tun tuma po hian mitam tak chuan di lo le credit po pelawa thuziak ka chiar ba ka kawachim let er angin min ngai ta veka
ka dik zo ke ka ti na lam ni lovin dam chung toy te a mi ten chedewa min sha te chu adulo ber ber kan ni ka ringa chuwang chuan he video po hi ron siam kania hetianga ka channel chungchanga hian tun hi atum khatna anilawa atum ni na ania ka channel nei tir khan mu ti chuak ve chin tho mai kania mizo in pona ti page mi charin ka soizau thina dil na chang ero ka shelo an FB page le IG page a phallo ti an bio a engma zia ka mulo wang ti pon ani ti la kan soi swal om love a page nei tu ina ka video a mu khan a thin rim ve phata ana chang ka shat lo lu tu ka wang le an bio a engma an zia lo wang khan delete turin miron ti ve vak vak lawa ti chun som to lo turin le mundanga post chon te an phallo thu chatakin alo soya thatakin kanin biak ba ka keipon ka ti chun som saklo bok ani ka video a motir khan ka channel ming langin IG a min story a ka YouTube lama head comment ka dong chia ma page nei tu pa nian thatakin kanin berem ti ero page nei tu pa le keima chawin kan chia a tuna kan borwa ka po hian khamituma head comment na tak tak min pe tu te khan an lo sui chuak le nge a in soifia na shan pa siam lawa ka ngoi wanga ra chwa te po kan ti theyang tun tum chungchang po hi ka thiam le dere ka ti na nilovin credit pelo hul hwala min ngai tu inoma wanga lo tong chuak kania ziak mi in thup he fake account hian Facebook lama min post na te delete in messenger lama min block to ma se athil post relote ina ngong thui tak mitam tak ri ro suk thek ati danglam boy wanga athu ziak to lo ma se mitam tak ri ro ero sil chutangin achut mana wanga lo soi ve kani e he kan boina haute mo kan ti lai kara ronal loya wangin keni channel lam chuan poi kan ti ema thengkhat khar chhong channel tia min han chwa ve le dot chin te inom china khar chhong channel hi chu kanin ti phal cha lawa kan voice le keima ni ori theyang ber tur hian kan siam ve sham china tin twal thina emo twal thana poni se kanom na veng chungami ani chuan hun in siamin amun nge ya kan bakal chilve sham china ni ti dekha min lo shat sakbe ula mishing kan ni chung hi chuan inzir reng ngai hi kan ni a tuna kan thil tun po hi inzir nan kan lo mang ve don nia ole atop nan tak taka kan soidu chu comment section chen khata khan ka hmua in thuziak te kalau chiara in du lo zong te alo omani chuan comment lama khan athu pui ka caption danian lo soi ula ingtiklai pon ka remove theireng ani ti kha kan soi lang lia tin he channel hi tam tak ka video siam tam tak te kalau da private to a kalau remove to a chuwang chuan nangma ni lam chuan in shekher lo theya chen khat bo zon nan te an ron manga an hmulia kan remove le me ten oma chen khat an mani phalna nge ya kan kom te po remove le tura miron ti te po kan tong ve nok china remove du lawa kan post luingar ngar ero awang hle a kan la post chun chu mimal chungchanga abikin an po lam chung tena remove tura min ti hi kan remove lo china achan chu mi pui tam jok te kan him theina na ti kan ni a an ni lam mo phur tu chung te lamina an lo za e ma wanga remove tura min ti ngot kha ke ni chuan kan theilawa remove hi kan she lam ni lovin mi tam jok te na film khuna na an lo man theina na remove lo te kan ni china ni ti kha min lo shat non sakula subscriber tele mi pui tam zo kan him theina na kan rem shat na nga tv mai chaukha kan ni ti tikha min lo shat non sak on turin kanin nge na tuna kan boina ron ir chwana video po hi kanin biak lai jang to a remove te to kania ka remove ti kha shelok lawa ma se ka remove te to ni ti khan thu kan belle lo kange ole khati song kha kan channel lama changa kanin soifia na chu ani e